Na engare ni kiti luche Eswamak kokotoma idea toni Oyapesi LC5NGORA Michael Odongo lasio nyesabale be era keche pele kinet akote ajenum ibore yapitere aitacha kesi. Ponto si chede kao. Konye support staff from ESMU and health center for kesejani. Tuensi kwa sina idea ona risone akirolu kapo. Dao so kwa na kwata si uni ibore kotalo unietelo msaidu muti kapun toni sana lu kopane ne roni da dekse mutono ngolo polo nyese to soma bora nyini kasi nyina choma ja somo lab ja utada kagasiani tunga emula kulamu koje covid ja utada kiboro ne covid mami bore du mutu so eje nyama neni mami bora be jale min duwe nyam emwogara agwela ekote sikopane kote di kapuno se mami ni du manji kapun ese bari auto sa ko sa emonyu ne ya nesi eje atio ni sisongina ebobo ni kabera chinija ikiti nara mamuji jini beno banga ela piolo ngone telo mami bore ne do mutu soto misana ingi siti sona polo de bia babera ke ebala na polo mamberi bore ne lemo yosi buti sa taunu ne jai ngai pa fe 5 boni bia babera tioni sine jai so nesito de atulo saidia na balo tutobero neje 5 oje no kationi sakiro ni kapune kwa kisibai idi ya una sona ato dia ranyura neje chama ida usila pione pe iuni kwa nalongo ntelo mamuchite kwa ebaka daune kwa daje mamkapunu itakaniti omo ya bere mini sudangi pe na chepa kwa dumbiri otia kuna isode ko ebaka ebe operation development model neselema rikos kapulati ya karatachia mamenge shopping atakiro no akoi kikada polo kenga sanga idone mami bore bete ngalemu na lushade kisida sele peta ngapugana ina kisiko skapu Akansila na ukansula lo ikanyet Helen Amulen Caleb na rai agirigira na ngaliu nyesabale be ationis lomuniti ko kuju dodi bore ya unti support staff ya Aswam na rai mambere kese dugutosi keche ropitina quarter 4 na re tacho kesi quarterly dodo edumunete kesi kapunu keche ngono otoma kapunu jukuna pugano ebakai primary health care funds konye kapunu no primary health care mambere district egion ta konai ai tosom no quarter 4 department si cheda medum konye bodo eponenda somata kesi ai wonyi dodo bala de demonstrating omma mudodo lemu limo kitosi be ejesa tunisina ara chat ni penin bon konye bodo yana mano inara ya datu kesa eto dunyo anguria na kesi konye apolo ne cholong LC5NGORA Michael Odongo lasio nyesabale be yapitai ai jokuni sigini kech luka PHC lu ebe itor ai touch iropito kech quarterly itacho once so no itacho ige una rangeset Kitacha angest in the ministry like can quarter first quarter August. Badamu be when you be angeta kini August manetacha. Please let me know because I want to say liaison. I want to say rucho kiti Eswamak keda. Wa polo kami apugane. Kise polo be tolo monge polo to mpo ne beta isomona tipet. Dare mamo da takali kito ngoda bi yapi sirigini. Ililingeto bobesi dama me office ejeni. Kanwa TV East Tolbate Dait Kongora District.